Eta txalaparta, ze okasiotan zen, motiboa bat jotzen zen? Motiboa, zan, zaharrak bukatzen zienean, solarian, hori da, ursa joan. Beste gauzak nola hotzan, Andre Madalen, igual, txalaparta jotzen. Hola, joven zien horon teilatu nu. Euski jagete baiziak hotzako, soinu hori ateatzeko. A la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, 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 sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la. A la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, 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 sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la. A la quiqueta, a la quiqueta, a la quiqueta, 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 sagarra yo de la, sagarra yo de la, sagarra yo de la, yo de la, yo de la.